الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني كينا سنهاجه جرا ربي سجنتا كينا إجانا قدوبا واي رمضان دوبا نورت نجاه ربي ولين ندبسه الحمد لله رب العالمين جتّا أصدر وني بالميتوري maatiin ramadaanaa kuni waajiba quraana hadiisa jennee dubbannee turre nurratti ammoo waajiba tahaa walii dubbanna jennee turre sanis alhamdulillah amman tana kunoo qophaahee walii deebinee jirra duuba sagantama kiyyatti yoo seene maatiin ramadaanaa kuni nurratti alaama yajibu soomni nurratti dirqama tahaa jechuu mata duree gartee godhee dhiyaadhee jira. صومني كان ديكما إني رتي دوبة تهم يجب الصوم على المسلم العاقل نما مسلمة الرت واجبة دوران درسي أكو مثلا مسلمة العاقل نما قرتي دوبة عقلي كابو الرت ديكما ته عقلي اللي كباتي البالغ نما بلغي دوبة الرت واجبة هاجتشو أكو مثلا ملي مسلمة عاقلة بلغي اللي نما المقيم بيجرو كان إمالا جر مسافر إمالا دمي كإمالا جر إرت واجبته كانت أمس إغانا دوبة أنسي القادر نما دندتيك أبو إرت واجبتها دوبة جتشو كان هندا دوبة مسلم رت واجبه هو تهجنو وانباسو قبا عاقل إغانا غاته قبس وغجنو كان نما بلغته قبس وغجنو كان muqiim wagga jennu kanas eegana agartee duuba nama baasu qaba qaadir danda'a wagga jennu leen akkasuma nama dandeettii qabu asaalim min almawaani waan silaa sooma eegana agaa duuba dhoggurraa nama nagaha bahaate sooma waan eegana agartee soomu isa dhoggurraa ammas nama nagaha bahaate sun jechuun akka dubartiin dhiini laguura jiraachuu dhabuu dhiiga dahaatiin gartee jiraachuu dhabuu kanarraayis nama qulqulluu tahee irratti baatii ramadaanaa keessa soomuun waajibata fayajibu alayhi soomu ramadaana adaa'an baatii ramadaanaa kana keessa soomutuhu nama gartee muslima tahee caaqila tahee baaligiin tahee akkuma san biyya jiru nama dandeettii qabu soomuu danda'u nama ammas waan silaa sooma gartee soomuu nama dhoggurraa gartee qulqulluu tahee akka dhiiga laguu dubartii kan jennu kanniin kanarratti gartee nama bifa kanniin qaburratti sooma baatii ramadaanaa soomuun waajibata maalikun ragaan lidalaalati ilkitaabi wassunnati walijmaa'i alaa dhaalik ragaan waan kanaatis qur'aanaa fi hadiisa nabii kennaat alayhi salaatu wassalaam akkuma san eeganaa gaa duuba ammas ijmaa'a muslimtootaati rabbi qur'aana keessatti akkuma dhiyoo dubbannee maal jedha qaala ta'aala faman shahida minkum ash-shahra فليصوم اي شهر رمضان باتي رمضان كان نمني سنير دقبه نمني باتي رمضان سنير راغه باتي رمضان كان دوبا هاصوم جدي ربين كنا قرانا درقما غدي دبت فليصوم جچون كني امرين امو للوجوب جدانين درقما كنت اياني ربي بك دفت نمني اني مسلمه جدو هندمت سا كان ديراتي كان دبرتي لين فداتون ايغانا غادو سرتي درقما جچو وقال النبي صلوات الله وسلامه وبركاته تعالى عليه نبي كالناس مالجئا إذا رأيتم الهلال فصوموا هلال رمضان باتي رمضان باتي يو أرجتن إما هو نمنو أرجيه غرتيتن يو إسنتي همه صوما باتي رمضان بهو أرجنان صوما جدني صوموا جتشون كنس أمري شارع إراد أفته كناف باتي رمضان صومون واجب درقما جچو حديثني كنس ايغانا دوبا نوكن باتي رمضان كيتا صومو باتي بيرو دون تاني مالف اذا رايتم الهلال جي قران فمن شهد منكم الشهر جي الشهر سني ايغانا غرتيتين دوبا باتي رمضان جچو باتي رمضان ايغانا غرتيتين دوبا جچو اكما سن واجمع المسلمون على وجوب الصيام اداء على ما وصفنا نم أما أن دبّت كنّي نرتّي سفما دبّن كنّي والروت قبل نرتّي باتي رمضان كيس صومون
shawwaalitti kan dabarsine bulima soddoma jennee ji'a birootti dabarsuun hin danda'amu jechuu baatima ramadaana kana keessa soomutu dirqama ta'a. Nama amma dubbanne kanneen irratti baatima ramadaanaa kan jedhamu kana keessatti yookiin ji'a ramadaanaa kan jennu kana keessatti bulii soddomman san soomuun irratti waajiba tahaa jechuu. Duuba wagga muslima jennu eenyuun irraa eeggachuufi kaafira irratti waajiban tahuu duuba jechuu baatiin ramadaanaa kun haa guyyaa qiyaamaa eeganaa gartee ittiinillee addabamuu ittiinillee haa qixaaxamuu irraa gaafatamee qawli raajiha irratti eeganaa laakiin amma nama kaafiraa tokkoon soomin jennuun dura gartee shahaadaa qabadhu islaamummaa soomi seeni jedhaniin malee soomin jedhaniin odoo soomeehu soomni sun gartee duuba irraa fayyaan ta'u maaliifi li'annahu laysa ahlan lilcibaadati ibaadaan nama gartee maluu miti ibaadaa godhuun nama maluu miti namni waan shirkii qabuun ibaadaa godhuu eeganaa garteetiin duuba hin danda'u odoo ibaadaa godheeyyu ibaadaan isaan laakkamtu akkuma rabbiin keenya quraanattuu dubbate wamaa ducaa'ul kaafiriina illaa fi dalaalin illaa fi incidaamin ibaadaan warra gartee jallatanii warra gartee ummata mushriktoota dhabama keessatti malee rabbiin taane nabiratti hin laakkahamtu waan eeganaa gartee qiimaa qabuu miti darajaan qabdu sadarkaa wahii nabiratti hin qabdu dhabamtuudha jedhee rabbiin kenna dubbati. Akkuma gartee aayaa biroo keessatti dubbatee wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illaa annahum kafaruu billaahi wa birasuuli kennaa isaan kennatan sadaqaa isaan sadaqatan toltuu isaan dalagan kamuu wanni nuti irraan fuuneef isaantu ummata mushriktoota waan tahaniif jecha irraa eeganaa duuba fuudhamuu dhabdee irraa qeebalamuu dhabdee jedhee rabbi aayaa biroo keessas dubbate. Namni kaafiraa tokko yoo gartee guyyaa keessa rabbi islaamummaa isaa qaddaree islaamummaa kan qabatu yoo katahu taate gaafuma islaamummaa qabate san irraa sooma kan duraa gartee qadaa baasin jedhaniin masalan baatii ramadaanaa eega yookiin bulii 10 bulii takka lama yookiin haa taatu irraa nu soomne garteetiin yoo nam tokko islaamummaa qabate bulima hafte san soomi jedhaniin malee tan duraa gartee dabarte san ta yeroo kufrii keessaan dhiise san soomin jedhaniin eeganaa garteetiin duuba jechu. Ragaan waan kanaatif qur'aana rabbiiti qul lilladhiina kafaruu in yantahuu yughfar lahum maa qad salaf jedhi yaa Muhammad ummata kaafirtootaa kana warra hadhaa kalimaa shahaadaa didanii rabbi irraa garagalan kanaan jedhi yoo dhugaan tawbatanii tokkichummaa kiyya qabatanii hadhaan tana amananii ka jedhan ka tahu taate waan duraan isaan dabarsan san hunda an isaaniif dhiisa isaaniif dhoysa irra isaanii dabraa eeganaa rabbi jedhee qur'aanaan eeganaa gaa dubbate suura anfaalii aayaa 38 eeganaa gaa duuba keessatti jechu. Laakiin baatii ramadaanaa kana keessa namni kaafiraa tokko yoo amantii muslimaa kana kan qabatu ka tahu taate masala eega bariitee sa'a tokko sa'a lama sa'a jahaa 7-8 haa tahu eega garteetiniin bariite yoo sallame baqiyyaa guyyaa sanii uf qabuu garteetiniin duuba qaba nyaachuun qabu garteetiniin duubachuu maaliif hagattii irra dhaqabe san eeganaa duuba ni sooma laakiin guyyaa sanis ammoo qadaa baasii hin jennuun jechuu. Tokkoffaa almuslim wagga jennu nama kaafiraa baafne kaafirratti waajiban ta'u soomin jedhaniin kalimaa shahaadaa qabadhu tawhiida qabadhu jedhaniin malee shirkii san irraa buqa jedhaniin malee jechuu. Akkuma san caaqila tahuu qabaa jenna. Caaqila yoo jennus majnuuna baasa nama maraataa irratti soomni waajibaa miti soomin jedhaniin akkuma takaaliifni kamuu isarra hin jirre duuba soomin jedhaniin odoo soome irraa garteetiniin duuba fayyaan ta'u isas. Majnuuna jechuun kun nama aqliin qabneen jedhan wahuwa faaqidul aql nama aqlii ofii dhabee eeganaa gaa duuba majnuuna jedhama soomni isarratti waajiban ta'u kanas ragaan jechuma nabii kennaati salawaatullaahi wa salaamuhu wa barakaatuhu ta'ala alayh maal ka jedhan rufi'a alqalamu an salaasatin nama sifa sadii keessaa gartee tokko qabu eeganaa gaa duuba macaasiyaan isarratti hin barreeffamtu akkasuma toltuulleen isaaf hin barreeffamtu qalamni gartee isaan irraa fuudhame jedhanii nabiin rabbii dubbatan alayhi salaatu wassalaam. وذكر منها
وعن المجنون حتى يفيق واسدين سن دبتني صدفان إيغانا كيسة تكو إنن دبتن نما مرات كعقلي الأبي إساس هكا يو ربي أكينا يو سفيس فيوتي دوبا خير إسافين قبمتو همتو اللي إسارتين قبمتو نمني كن نما دو إيه دبرين غراغرمان قبو يو مراتين سن نم إسلامما قبو نما توحيدك أبو تاتي سنتو لالما يو مراتين سن نما كفري كما حرقه كما جاتي معاسي غرغلا نما دلغو تاتس سنتو إيغانا هو دوبا لالما كما دراسة نججو دلغا نساء كاللالم ولا يصح منها الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها إبادان نية هجمت نم يكون أمو عقلين قبو نمني يو عقلي قبات ونية دندا نية دلغو دندا كناف إيغانا قادوب إبادان لا تصح إلا بنية نية ملي فيان تاتو نمني كن غرتي نية دوبا وان هندن دينف جتشا إيغانا دوبا نما كان رتس صومني واجبا تو غرتي تنين دوبا جتشو لكن نمني توكو يرو غريف ولالا يرو غري غرتي دوبا افبرايو كديمو كتاهو تاتي نمني سن أكمتها غرتي تنين دوبا جتشو نمني سني دوبا يرو افبري سنتي صوم غرتي صومو قبا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه يرو مراتسن دونتاني يرو افبيه قيا كتسا مراتو ملي أولوسن صومو قبا غرتي تنين دوبا جتشو وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة إيغا غرتي غنم أما صومك أبي وبروك إيغا غرتي نيتي أكسمت تبريتي قيا كيسا غرتي يو أفوالله أكا تسامى سالا يو غقب إبي وهيتو هاته صوم سا غرتي دوبا نغم جناني صوم لسابة جنون مالف صوم لسابة إرت وان إيغانا غادوبا رغان هنجرز غرتي دوبا جو وإذا أفاق المجنون أثناء رمضان لزمه إمساك بقية يومه نمني إيغانا غادوبا مرات توقف قيا كيس ربين مثلا باتي رمضانا كان كيست قيا كيستي رب الرافود نمني كن أكا تساغرتي دوبا يوف بيك مثلا ساعتي شن يوكين ساعتي جهتي ساعتي أچي هفتسان إيغانا غادوبا صومتو إساقابتا جيچو كان دوران أمو باتي رمضانا كيس مراتو من أچي دورا دبرس قيا أفوري شنو هاتو سني أولو هاتو قدابا سنجدانين وان مراتو تهيف جيچا إني أكما سبييتي دوبا جيچو جوليف سبيين وقما بلغ دساني را غرتي إبادة دلغون صوم هاتو وان بروتو هاتو رد رقبتا مالي كان دورا سنس إيغانا دوبا دلغي جداني irratti gartee tinin duuba sira dirqama ta'ani dalagin jedhaniin gartee duuba jechu فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام أكما ثن أجول ديدك أو أمو أجول ديدكوس صومني إرتي واجبا تو ها قرتي تنين بلغ دي جتوت أن يكون عاقلا بالغا جن بالغ جتون سنس أجول ديدك أو باس أجول ديدك أو إرتيس صومني واجبا تو ها قاف بلغ دوتت رغان حديث مغرتي ريفوسن كنام سدير راك ألم نفودام جدسان أتش كيستي وعن الصغير حتى يكبر وجولي ديكوهس صوم نرتي واجبا تهو هكا جاري غردتني يوكين بلغانيتي صوم نرتي واجبا تهو جداني نبي كان دبة عليه الصلاة والسلام لكن جولي ديكوهن كوني بك أمو مراتون غراغرما قبل نجرت وجولي ديكوه كنا صوم جداني يوجري غرتين ما وعدام بافة تاتي اتي أججل وليين جولي سني يوكين أبافات جولي سني صوم كانك جولي صومت أجاجوك أبان صوم نسان صومن كوني نيك أبا ماف أكما غاف كان جارتين نبي كان عليه الصلاة والسلام ولدت أفني على هذا حج جتي دائما سبيي الفنان نعم ولك أجر أتي الثواب أرغتا إيغانا غرتي حجين إيغانا مجاك نافس ني أرغمتي لكن حجة الإسلام الرامبوت ملي سنة تاتيني أرغمتي في جداني نبي كان دبتان وجولة ديكو سنتا دلايد دوبا ثواب نموني مقابماف معاشيان أمورتين قابمو جتشو صومت أجاجون أكما جنة كان برباچيسا لينجي تها أكا جولين كن ديكينان إررتي غرتي تنين دوبا قدتني في جتشا
akkuma san eeganaa gaa duuba hukmima ijoollee sabiyyii qaba namni yoo dulloomee aqlii dhabe garteetiin manguddoomee maruma gartee aqlii yoo irraa deemtee jette hukmima ijoollee kanaa qaba namni rabbiin ardalul umritti isa deebises hukmima ijoollee gartee didiqqoo kana qabaa rabbi gartee ardalul umritti umrii keenya nun deebisini sunis eeganaa soomni irratti waajiban ta'u hatta walaan eeganaa gartee irraa nyaachisuulleen irratti waajiban ta'u maaliif aqlii waan dhabee jiruuf aqlii dhabuun kun gartee maraatumaan tahee dulloomanii gartee achi namni idmeen namaa deeme uf wallaale tahee soomuun akkuma san eegana yookiin hattaa walaa salaatuun gaafa aqli isaa ka deemtu ka ta'u taate dullummaani eegana kan maraatumaa saniin garaagarummaa hin qabu waan eegana gartee tamyiizni isarraa gartee tiniin deemeef waan yookiin aqli isarraa deemteef duuba namni kunis soomni irratti waajiban tahuu jecha laakiin ammoo dulloomeellee yoo ka of beeku ka ta'u taate sooma ammoo kan dandeenye yoo ka ta'u taate sunis hukmii addaa qabaa ni dubbanna yoo rabbi fedhe sun gartee irraa nyaachifama ni dubbanna akkuma san muqiimee tahuu qabaa jenne namni soomni irratti waajiba ta'u muqiimee yoo jennu nama musaafira irratti soomni waajiban ta'u musaafira jechuun nama imala deemee imala jiru maatii ofii biraa deemee nama imala jiru biyya silaa jiraatu deemee nama imala jiru soomni irratti waajiban ta'u kun ammoo soomni irratti waajiban ta'u wagga jennu kana imala deeme kalaas irraachumaan hafe lamuun soomu jechaa miti namni kun ammoo duuba imala bakka deeme kanatti hin soomu gaafa ammoo imala sanii gale soomuu qaba eeganaa garteetiniin duuba jechu gaafa imalaa gale soomuu qaba bakka imalaa kana keessatti ammoo tafsiilatu jira namni tokko eeganaa gaa duuba imaluma deemee soomuun isaa yoo kalaafu ka ta'u taate soomuu ni danda'a kana keessatti soomuu dhabuu kana keessatti ummanni ulamaa'ii maal jedhan akka sheek muhammad ibn saalih al-usaymiin rahmatullahi ta'ala alayh eeysaruhumaa afdaluhumaa jedhan soomuuf sooma dhiisuu keessatti namni imala deeme kama irra isaa laafitu isaa irra afdalii jedhan sooma kana ganaa gaafa biyyatti gale baatii ramadaanaatiin ala gartee soomuun isarratti ka ulfaatu yoo ka ta'u taate qalbiin isaa ka ceephitu ka ta'u taate amma wagga imala deeme san soomuun isatti yoo kan ulfaanne ka ta'u taate wagguma imala jiru san soomutu isaa irra afdalaa jedhan namni yoo imala deeme yoo soomni isaa laafe soomuutu gartee isaa irra afdalaa yoo soomni isatti gartee ka jabaatu ka ta'u taate hiikutu irra afdala yoo lachuu ammoo ganaa soomuuf baatii ramadaanaa kana keessa soomuulleen ammoo isarratti tokko yoo ka ta'u taate yoo sanis baatii ramadaanaa keessa soomutu isaaf gartee duuba irra caalaadhaa jechuu ragaan eeganaa waan kanaatif jechuma garteetiniin eeganaa gaa rabbii kennaati waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayyaamin ukar yuriidu allaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra rabbiin eeganaa qur'aana keessatti maal jedha namni dhibamaa tahe immaahuu gartee imala deemee imala jiru guyyaa biraa soomutu gartee deemee ammoo sooma yoo kafuru ka ta'u taate dhibeef yoo fure imala deemee imala sanitti sooma yoo kafuru ka ta'u taate guyyaa biroo laakkayatee sooma eeganaa gartee hoo duuba soomutu gartee waan guyyaa hiikeessan isarratti eeganaa duuba waajiba tahaa jechuu والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه أكما جنة سنة مسافراتي وان الرت لافو دلقتو غرتي دوبا إسامي شاتا كون أمو قادرين تهو قباجل نما غرتي تنين دوبا دنده تهو قب جنة سنس عاجز باس نما سومون دندين باس نما سومون دندين يو جنو نما غرتي دبي marada mustamirrin qabu ka idmee gartee duuba irra taa'u akka gartee manguddummaa akka nama dhibee garteetiin alladhii laa yurjaa bur'uhu fayyuun isaa hin kajeelamneefa waan akkanaa gartee duuba yoo taates nama kanas fala yajibu alayhi siyaam baatii ramadaanaa soomuun irratti waajiban ta'u nama manguddoomee dadhabe dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u akkuma san nama dhibee irraa fayyuun hin kajeelamne gartee dhibames baatii ramadaanaa kana soomuun irratti واجبا تهو غرتيتين دوبا جچو مال ربي تودو ما جل فتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها دندتي سيتي ربين لبو تكل دوبا چنكو حق دندتني نصدات ربين كن غرتيتين دوبا وان جدف irratti waajiban tahuu jechu
لكن أمو نما إبامي إبي قرتي فيون كجيلمني أكما سن من قدو ميجي كان إيراها تو كان دبرتي هاتو ري من قدو ما نمني قرار دردرة ديبي أكيرو ديبي آن هندند أموان همال لوان تئف صوم نرتي واجبا متجن واجبا تهو هاتو مالي وان بكسن إسان الرتي واجبا تهو تجرا سنمات إني الإطعام نياچسو ردوبا نما نياچسن بكسن مسكينة قدد قياتين إيغان آغا دوبا نياچسني دوبا جچو كوني هذا ما عليه جمهور العلماء وان جمهور العلماء رجرا مسألاتنا كيستي كان غرتيتين دوبا جچو أكما سن صوم نمني رت واجبته نما غرتي سالم انتهى وان سلا صومت وقرى سالما من الموانع جن سنس دبرتي هيدي يوك أبات ديغا لغو ديغا دها يوك أبات باتي رمضانا كان صومون الرت واجبا تو لا الرت واجبا قفاهو متي ودووني كن الرجل يوك صوم تكته تاتي صوم نسي فيان تو يو ودو بيت ما هو كصوم تكته تاتي نما عسيتوفتي نقافتمتي دوبا جتشو مال قدوك أبدي دوبا باتي رمضانا كان بافتي باتي رمضانا بافتين بودتي بليها قسلات دهاف إفتيسن يو باتي هندل تات أكما سن إيغا لغول لتاقا بلي غرتي إيغا لغول إفتيسن باتي براكي ستي قدا بافتي غرتي تنين دوبا جتشو كناف بلي ينكي نمني صومني قبابنان إرتي واجبته كنين فكاتا بل إنان قيا بروتي سقنتا برو قبني ولدت ديبنا ورب فده والسلام عليكم ورحمة الله جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله